Perlok kani kedai kesngi kebasan kebangidan hapo Andaman Nicobar. Kani ke step kebasai pernai kesngi bat kedai ke step keba ipengat bah kami mariang. Di kani ke jasa jungi kedai ke Jungle Beach Resort. Di ha kani ke step ngila belum ki tum kitam ke jungi barokai bangila long ready ban mi no nang ni na po Neil Island ya kabangin lake siapo jetty kabadi ka station jong ki ferry na kabenta bangin lake pat na po Neil Island siapo Port Blair. Kumba pilayo iru ba kajaka kabangisa kalong kaba kenja kaba pengat kidan kidieng bat kalong kaba internet bat kaba jatha jadu kata-kata. Tiya mentangi nom penslam show ngin hamban net ya kaban check in ya ka tiket kejongi na po counter jong ka Nautica nang tapade ngin haban net beran pade syaka jaka kabadan kanika ferry na kabenta bangin yo kiu hakaling kaban ibu ingi siapa Port Blair. Kene kene ka cruise ka Kadu bangin travel na po Neil Island ka po Port Blair. Kene kene ka cruise kene ka Nautica. Kaya ini repeat siapa kalau kumno. Ngangit ba fin enjoy ya kanero ko video ya kene journey journey na Neil Island siapa Port Blair. Ya perlu kita ngelapai hakat di ship. Kita dulu nggak siapa. Ngalah rumah. Ngawat yang kasih jong-jong no kadang. Alah. Itu perlu nilai poin hapo Port Blair mentah. Ini ketika Port Blair ferry station. Sebentar pikir kita kabar ke wilayah. Lelendut, kalian naruh enggak? Ini hotel. Hotel ini ketika Mars mi na ka ferry station. Ngila phone lupa yau driver ward shaw yang ini dekat kali. Ban ibu opat yaki sya ke hotel ka bangila debok lupa ka bekerteng ke J Hotel. Plus nisahnya amit nisahnya dari kencan atau kayo nisa dari video ini 4 jumes kami rumah boleh